Asal baca thang chen. Kecil thang tak aja. Kalau tara langsung pen ke second na son Second na son lah kalau. Lalu kau binglong kila arat wan nale tum kadu ka wis tame lang lifan ke tini po alang lihan lo Kristen Teron rap ke lang like kau binglong ke cetan sejak lo guys di kali ba Alang lah. juda jumi pik Ni lagi sini ke pini sih kecetong ceng lang di benar Robin Rob Vlogs ke. Lah se kado ka weta lah bang so YouTube channel lang don korting je toman tuning ri tulo. A video share ikha lah pen ke kelang bang pajuthor na lah pen advertise lo tande advertise ta lang pulang le ta lang com tu. tadi Lah pen subscribe bang teng negri. Kado ka weta subscribe ingai lah pen ke bang so video long pini vlog so video long ko pipi manang le tomning kang samalam hadak tok ikha comment se long ano tang te lan so se ningrong pon po alang li ta ke klem kedam la pos se paklang pon thek pu kasi kado ko be phanta nangalang phanta choro perfect lo 31st January kar biot festival kar dom pazir lo deli deposit representative hin dan alang li phanta choro perfect lo alang li vlog channel long ke klang long bo kalau curu lang lifan tame ni li pini ladak rasinga kam son alang lifan ke cetong long talo jo dak tame si selfie point so lo lang me pik guys yo kado wis tame foto ciklik di pote la night di na tum pining we bang baik not kado wis tame la puson tek lo guys adi pa di lang me pik ar lalu Urindo Vlogs, Happy Car Benglong. Tonton don mali kacing on Car Benglong kila arat don fan non bangin ini tum ladak la jutang kamong lihat lo la sinjak kamlo non bangin ini tum sinjak kamlo mai dak dolo kado we fan sampe pang bolo guys mane details yang menjudang kena dong pakang polap po non jasemet pini bangke non tum hanjo aplang si paklang cengke terang kuan sih kacetong mah terang pelotang ke ladak bangke 16 ta mate hudlota labang so terang sih kacetong pola kado kami kalbing lorat kami support lo lapenge kado wis kami cem menjudang ke lang kono dak lapen selfie point lalu kan pakang muncul bang mohol chen abdim lo guys dak bang mohol chen abnang po semet la rasing jak nam long mohol ka chen abdi abdim bang dak bang guys dak bang mohol chen ablong po la pen gela dak same na tum dorkar patan na tu photograph ta do dak photograph do la pen hapun bang lunkan hung jai lo dak bang ke la bang na tu maningkan bang sona taxi la bang ke jambelia le don tu taxi do lo ar details mane pinang bang ke paprek pon bang la lo lai hui paprek pon lo lang me sen lo la hai la isi kal bi decoration lo lang me lo la hapun same la jabil Rasinja tak dolo, hu lagi Rasinja kumlin tak dolo, lapeng hapu buti orang orang dolo, lasi guys tanda nampak lang bermobil di terus yang menjudan ke nalang tahun. Hello guys, don mali kacingon ka binglong kilang arat doan fan sistem di terus yang menjudan ke pilih ini tum paklang pon lapor ladak la Rasinja klamun sedolo lasi kicek menjudan ke natung kado gabi sistem nalang petno lapeng ke aprang si dasemet kilang son dupik aning kan wang pen peneng papreng chat lo lapen ki kilang son ki nal tumhan lus nama kram pot di pers nala la mo guys Kan aning kan wang dah deh masih ini ta foto ceklik pun layang kelahai kelang decoration masih project ama ning karong project beja deh mepi kan lo lase lapan kecet hangka dak dong mukak bang rasa sabtu kecet hangka aja beja kalau tara langsung pen ke second na son lah kalau lalu kau binglong kila arat doan nale tum kado ka wis tame lang lifan ke tini po alang lihan lo Kristen Teron rap ke lang like Kalau binglong ke cetan sejak lo guys di kali ba juda jumi pik lalu sekarang di tante nili
vlog Nah. sahin nali kopi lo nang pui guni ji katang te Ning rong pik lo nang li Robindro vlog Robindro neli pini pini se cetong ceng lang li pene Robindro vlogs ke la se kadok ave tala bangso YouTube channel lang don porting je toman tuning ri tulo a video share ik thala pen ke kelang bang pajuthor na la pen advertise lo tam advertise ta lang pulang le ta lang chom tu tadi la pen subscribe bang teng negri kadok ave ta subscribe ing la pen ke bangso video long pini vlog so video long ko pipi manang le tomning kang samalam hadak tok ikha comment se long ano tang te lan so se ning rong pon po alang li ta ke klem ke ta ma la po se sam paklang kon thai ku kasi kadok ave phanta nangalang phanta choro par pik lo 31st January kar biyot festival kar dom pazir lo deli deposit representaron hin alang li phanta choro par pik lo alang li vlog channel long ke klang long ba kalau lo cero lang lepas tamen ni pini ladak rasinga kram son alang lepas ka cetong long ke kopai ke melo as kadu ka be kal binglo rat pesta melang lepas sini lo lasi kadu be stame tang te video stame share non lasi pini ke alang lipen ka cetong ke lepas to kar dom thank you choro par pik oh non next bang ke lalo jom dak tame si selfie point so lo lang me pe guys yo kadu be stame foto ciklik di pote la night di na tum pining we bang baik non kadu be stame la puson tek lo guys adim ba di lang me pe kan lalo terus lanu se akid adim ke menili na paklang pon tu bom di non dake second time lang angko non next bang angko paklang po guys Woi rehearsal long lo guys, lapun apa rehearsal long lo ya, dan lapun apa bangkin non kan bom lo guys ya. Guys, jo rasinga kamlong chana mixer itu jo guys. Non coba lo guys jo, laga sulat ya. Athang dopi, tumepi guys. Na tuma cuma tha, tumepi guys. Non mangena tumanan ko lani di student pipenan ko pikot. Belek napakang mundu po nasi doan tami nang lang dunik berno. Laban kado ka bisa be pajudi sele na to. Lain to. Tate na laun